Dladla ukhuluma naZweli Dlamini kukaSwaziland News la ngikhuluma khona mina. Nansi ubuchopho baseNkwene. Awunabakithi udala. Yebo Dladla. Kunemali edladla lapha eNkwene leti community takhona lebetiboleke kaNhlanyelo Fund. Tayimix eNdlunkulu kwase kunikwa wena ukuthi uyoyimixa le kaNhlanyelo. Manje solo abakacishwa lapha lokuthi sikwelete sebadele ukuze bakhone futhi kuboleka lenye imali. Ingabe leli phasela wagcina ulumixile le kaNhlanyelo ngoba ngathi sebasola ukuthi kumbe la kuphosisakalela. Hawu Dlamini hawu. Ngete ngayiteka ngosi la lokwayamene emaphepheni. Siyayisebenza sendlunkulu. Indlunkulu sayisebenza lenzaba. Nakuvulwa nje. Nasi inkosi echithe emabutho. Kabe sinabo bakaNhlanyelo Fund le emphakathini batewusho ukuthi ngayiletha noma ngilethanga ngoba nami ngaqanda ukuthi sengalethe imithi ngadivikela funa ukuthi lapha kaNhlanyelo Fund batababika idlukulu tababika lusakubabika batofaka batokhuluma emphakathini. Manje edladla nje singakabe kuphasi bakunika indvele imali. Bakunika. Yeah. Manje sesiyimela njani inhlanyelo ngoba phela umnikati lo wayithola imali. Kuthi nje usho ukuthi cha ngayimixa noma yangiphosisa kaya sesingaze simele ukuthi kuphela incwala. Angangifundi lokuyiphendula ndikube khwala ngikusho kongayo. Itawuphendula ngibo laba kaNhlanyelo Fund. Ngoba batata nabo nje abashayeli babude bomdletshe ukuthi ngayiletha noma ngilethanga. Baphendule nami nje ukuthi engakhuluma ngoba nami ngavikela sami sikhumba nabavuye sakhe sikhumba kani ufuna nje sikhulume sihlangene sisonke kutovakala leqiniso nemanga. Enkosi. Ngiyabonga kakhulu Hlahla. Ngiyabonga la ngene.